unurade piny Karungu. Mume siku moja mtakutana kule Karungu. Kokalo kuom wach majalo noyudo. Kupitia neno ambayo mjakazi wa Mungu alipata. Ang'eyo department mare kaka chal. Najua upande wake jinsi ilivyo. Kendo mana wach machanda kod jatich Nyasaye no. Neno ambaye msumbui na mjakazi wa Mungu huyo. Opaki Yesu Maruwa. Asifiwe Bwana. Nyasaye mundu gwedhi jatich Nyasaye Jerman. Mungu akubariki mjakazi wa Mungu Jerman. Nawe okane in kamore duration moro. Aliwacha ukiwa mahali kwa kipindi kilichopita nyuma. Kamoro dipo kaluongie mano karanise kala wada tinde ji yudo promotion. Huenda nitakuita kwa ayo na kumbe ulishapita, watu wanapata kiongezo. Makendo achaka aduoki kama nyise uokie. Huenda nikakurudishe mahali ulikotoka. Opaki Yesu Maruwa. Haleluya. Koro yendai ya jatich Nyasaye muda tigi nyingi noa. Nikubalie tu mjakazi wa Mungu nitumie jina lako hilo. Okupame ne jatich Nyasaye. Tumpigie mjakazi wa Mungu huyo. Ana kodo wachi mondeke. Ako na jambo ambalo limeandikwa. Samuel mokwongo. Kutoka kwa Samueli ya kwanza. Ang'wen ya wange. 4 kubwa. Adwa nasoma chwa kabisa muda kel jatich Nyasaye. Anataka some kwa ufupi alete mnenaji wa Mungu. Muda walam kasa pod ber. Tuombe kama wakati bado upo. Wachno wachoni ya. Inasema Jo Filistia omako sanduku muma. Endalogo jo Filistia no chokore mondo monj jo Israel. Kendo jo Israel no wuok mondo ked kodgi. Jo Israel no jot Ebeneza, to jo Filistia no jot Afek. Jo Filistia no yaro ne lweny momanyore gi jo Israel. Kendo kane girado, jo Filistia no loyo jo Israel. Mi ginego jogi madirom 4,000 e paw lweny. Hallelujah. Hallelujah. Wach manu puonja dichuo mawuod kaluot. Jambo ambalo alifundishwa. Roho en achiel. Roho ni moja tu. Makineno ka ng'ato pod wuoyo kod nyawadgi. Ukiona mtu bado anaongea na mwenzake, onyiso ni wach maudhi lero no jalo konyal concentrate ye. Inamaanisha jambo ambalo litaelezwa huyo mtu aezi kuwa makini. Kokalo kumwach mwowe gi nyawadgi. Kulingana na jambo ambao wananungunika na mwenzake. Koro dichuo mawuod Ugenya wan gi jok ma jo chiende no donje chunygi. Mwana Ugenya tuko na wale ambao shetani waliingia mioyoni mwao. Otieno kama obe onyalo yude thuolo moro machuok. Usiku kama huu ndiye anaweza pata nafasi. Motama nyawadgi winjo wach manomia nyawadgi no dhi garama kabiro ka. Afanye mwenzake akose kusikia neno ambalo lilimchukua gharama. Mochako dok kod chandruok miwinj ka obiro wuoyo wiye. Arudi na dhiki na usikie kama bado atanena juu yake. Nidange to da ninde oda. Laiti ningalijua ningelala kwangu. Wira chokruok manadhi ka duogo tarado kod masira rangaya. Kwa sababu kambi ambao nilienda kurudi nikakutana na dhiki kwenye lango langu. Wan gi ji mosedhi e chokruoge. Niko na watu ambao shaenda kwenye ukambi. Kodok to yudo kao dirwenye iyo to dong nono wajambasi okao. Kurudi kwake anapata nyumba yake wajambazi washavamia. Moko ni debe ni an kato gimachal kama chal kada okobet. Akasema kwamba ningalikuwa hapa kitu kama hii alingalitendeka. Ochako iwago gimano tere chokruok. Akaanza kulia kila ambacho lilimpeleka kwenye mkutano. Ang'oma temolero manok gotieno. Ni nini ambacho anaeleza kwa usiku? Eni ng'ato nengo jiadhari kama enitie. Mtu anafaa jiadhari aliko. Wach ma ibiro kelo ngima kendo tiyo. Jambo ambalo litaletwa lina uhai tena yatenda. Odwaro jal moiko winjo maiye. Inataka yule ambaye ameandaa usikivu wa undani. Jal mokunjo iye mogige iye. Yule ambaye atakubali na isikie kwa undani. Utino na winjo ka ipako Nyasaye. Usiku nilisikia kama wanasifu Mungu. Mawinjo ka dichuo pako kuom dakika moko mana. Nikasikia mume ameisifu kwa dakika chache. Ni chieng' moro ka Jehova odhi e piny Jeriko. Ya kwamba siku ingine kama Jehova ameenda Jeriko. Odhi mondo odhi otim limbe. Na ameenda ili aende tembelee huko. To chieng' onoga mane girado kod dichuo moro. Na siku hiyo ndio walikutana na mwanaume mwingine. Nodwa neno ni Yesu en jal machal nade. Alikuwa anataka kuona ya kwamba Yesu ni mtu aina gani. Gino notero dichuogno gharama. Hiyo kitu ilipeleka huyo mwanaume gharama. No yudo komati ne tot kaka chal kawuono tieno. Alipata kama
mondo neni jal machalade, ili aone huyo mtu ni mtu aina gani. Wanigi ji mobiro mondo ne. Tuko na wale ambao wamekuja ili waone. Wach mokel kai gotieno, maneno ambayo imeletwa hapa na usiku. Eka wanigi dhako moro, ndiposa tuko na mwanamke mwingine jal maberu biro mondo kao gimosedwaro, ambaye amekuja ili achukue kile ambaye ametafuta. Wanigi jal mosekoso nyathi, tuko na ule ambaye amekosa mtoto. Epani mubiro kae gimosemanyo, kwa kiwanja uni atachukua kile ambaye ametafuta.
Angwa manobetia odokango timo research odhiambo Israel noduogo kichoko bura kipenjore ang'o momiyo gima kama osetimore wangi dhiro kichoko bura kikonia odhi silo wang'o